Kibaro-ini kia Jivanji gatagati-ini ka muci munene wa Nairobi ni kumururungano wa thayu wambiriirie itanya riao riri kuririkana aria makuite ibindi ya mirurungano. Aba makimisuma ya kuonania gitio kiao kuri aruna ao makiinaga nyimbo cia gutugiria ucamba wao. Bindi ya mururungano uyu maubitha a borithi monekire makibura miriungo guku makimatongoria njira-ini kuria marathie. Tunaomba polisi watu waje tuandamane kwa haki yetu. Hatutaki wakuje watu interrupt kwa maandamano yetu. Tunaandamana in peaceful. Wakiua mtu tuko nao. Makimenereria ciiko cia maubitha a borithi kuratha arurungani aria kuringana nao matabanagia mirurungano ya thayu mugite mekuthie na mbere na kurithingatia kiboto kiao o nginya riria mogaruruku maritabanio thirikari-ini. So painful that vijana wenye walitoka kwa barabara kuandamana peacefully today, wengine wamekufa, wengine wako huko, lakini tumekuja kutoa damu. Tunaonyesha tu mapenzi yetu kwa wengine. We are united. Muliona hata kitu ilifanyika kwa parliament, huyo jamaa alisaidiwa kwa wheelchair, so we are not here to harm anybody. Thabari yao irugameire thibitari-ini munene wa Kenyatta kuria wendi wao uma kuruto thakame niguo mateithie aruna ao aria maguraririo uru na mari wodi-ini. Indi mibango iyo itinathie na mbere amu urugamiriri wa thibitari ya Kenyatta ugite utiuma umenyithitio mibango iyo niguo webange na njira igwete. Tumekuja hapa KNH kuona wagonjwa wetu wenye walishutwa na makarao, na sisi tuna condemn hii scene ilifanyika, na still Tuesday tunajipanga tupige shughuli, na kitu inafanya sana tukiwa hapa majenzi tuheshimiwe, because kuna mambo ilikuwa imefichana hatuwezi fanya, but majenzi tutafanya. Mimi tuna feel sad ati leo tuko hapa kudonate damu ja wase wenye walikuwa tu sawa. By the aibambi. Sasa tunaambia Mr. President, please, sisi ni youth na sisi tulikuelect ili utuprotect, atukukuelect utuue na utuumize. Ona guku arurungania ya ni makiri misuma makiririkana aria makwireire murango-ini wa thibitari ya Kenyatta. Ngeribotera Inooro TV, Jetago Masi, wadia wa Muriithi.